Dragi ljubitelji putovanja, dobrodošli na kanal Moj svet na ekranu. Danas vas vodim u Šibenik, mesto koje su njegovi dobri poznavaoci oduvek opisivali kao grad stepenica, tvrđava i skrivenih mirisa mora. U ovom putopisu proći ćemo zajedno njegovim tihim ulicama, kroz obrise istorije i pokrite svakodnevice da otkrijemo Šibenik onakav kakav inače živi ispod površine razglednica. Šibenik je grad smešten u srednjem delu Dalmacije, između Zadarskog primorja na severozapadu i Splitskog na jugoistoku, na ušću reke Krke u Jadran. Ovaj grad, okružen brdima i zalivima, odiše posebnom atmosferom, možda i zbog činjenice da je on jedini veći primorski grad u Dalmaciji koji nisu utemeljili Rimljani nego Hrvati. Naša šetnja Šibenikom bila je kao putovanje kroz vreme, od mirisa mora, kroz uske kamene ulice, do trgova koji odišu lokalnim životom i tradicijom, baš ovim redom. U prošlosti grad se borio s ratovima, bolestima i teškim godinama, ali je ostao važna tačka na istočnoj obali Jadrana. Priča o Šibeniku počinje davne 1066. godine, kada hrvatski kralj Petar Krešimir IV. U svojoj povelji prvi put pominje ime grada. Zato ga mnogi i danas zovu Krešimirov grad, jer upravo od tada Šibenik ulazi u istorijske zapise. Nastao podno današnje tvrđave Svetog Mihovila iliti Svetog Mihajla, Šibenik je vekovima rastao na kamenu pod zaštitom zidina koje su čuvale i ljude i more ispod njih. Kroz srednji vek mnogi su vladari smenjivali svoje zastave nad gradom. Nakon sloma hrvatsko-ugarskih snaga u ratu s Venecijom početkom 15. veka, Mletačka republika je učvrstila svoju vlast nad celom Dalmacijom. Mleci su platili odštetu ugarskom kralju Sigismundu za preuzete gradove, pa se često kaže da je Dalmacija zapravo bila kupljena, a ne samo osvojena. Više od 380 godina pod upravom Mletačke republike ostavilo je vidljive tragove u arhitekturi i tvrđavama koje i danas nadziru kanal Svetog Ante i Šibenski zaliv. Krajem 18. veka, padom Mletačke republike, krilatoglava više nije bilo nad Dalmatinom. Vlast nad Šibenikom preuzela je Habsburška kruna, tako je Šibenik zakoračio u novu eru. Kraj 19. veka doneo je veliki napredak. Upravo ovde je 1895. godine, zahvaljujući hidroelektrani na Krki, zasvetlila jedna od prvih javnih rasveta naizmenične struje u Evropi. Stare kamene ulice tada su prvi put obasjane električnim sjajem. U 20. veku Šibenik nije bio pošteđen ratova. Tokom Prvog svjetskog rata nalazio se u sastavu Austro-Ugarske, a nakon njenog raspada prošao je kroz kratko razdoblje strane uprave pre nego što je postao deo zajedničke južnoslovenske države. Drugi svetski rat doneo je nova stradanja, okupaciju, razaranja i teške godine, ali i borbu ljudi ovoga kraja da sačuvaju svoj grad i svoj život.
Posle rata Šibenik se razvijao, obnavljao i ponovo dizao. Danas je on deo Hrvatske, miran, obnovljen, ali sa svim slojevima prošlosti utisnutim u kamenu. U srcu starog Šibenika, na starom Medulićevom trgu, na fasadi renovirane renesansne palate iz 16. veka, koje je sada hotel, nalazi se jedan neobičan trag prošlosti. To je šibenski štap, stara merna jedinica duga 117,2 cm, koju su trgovci u doba Mletačke republike koristili da izmere tkaninu, konop ili drvo sve do 1436. godine. Uz njega stoji i venecijanski ekvivalent, kao tihi podsjetnik vremena kada se ovdje strogo pazilo na poštenu trgovinu. Na trgu Medulić vidi se jedan lep bunar koji danas čuva priču o tome kako je stari Šibenik držao vodu pod kontrolom. Gradske cisterne i bunari iz 15. veka bili su javni resurs, a voda se uglavnom vadila i delila pomoću kofa i vrčeva, jer u to vrijeme nije bilo službene merne jedinice za merenje zapremine tečnosti. Najznačajniji i najstariji hotel. Odmah na uglu Medulićevog trga i ulice Kalelarga, na zidu stare palate, vide se dve kamene posude, male pojelice za pse i mačke. Veruje se da potiču iz 18. veka, iz vremena kada je Šibenik bio pod Venecijom, pa se pretpostavlja da su ih upravo Mlečani postavili kao gest brige prema životinjama. Činjenica da ove posude i danas stoje tu čini ih malim, ali dragocenim mostom između sadašnjosti i prošlosti, između gradskih običaja i ljudske brige za pse i mačke koji su oduvek učestvovali u gradskom životu. Katedrala Svetog Jakova jedan je od najpoznatijih simbola Šibenika. Sagrađena u 15. i 16. veku, ova veličanstvena građevina predstavlja jedinstven spomenik kamenog graditeljstva.
potpuno izgrađena od kamena bez maltera. Njen majstor, Juraj Dalmatinac, u svakom je detalju ostavio neizbrisiv trag. Od monumentalnih stubova do stotina skulptura lica i ornamentalnih motiva koji krase fasadu i unutrašnjost. Katedrala je i sedište Šibenske biskupije, centar duhovnog života grada, gde vekovima pulsira aktivnost lokalne crkvene zajednice pod vođstvom biskupa. Zanimljivo je predanje o ovoj katedrali koja kaže da su se 2 puta pojavile suze na ikoni Bogorodice nazvane Gospa od plača. Jedna mi je plakala kada su Turci pokušali da osvoje grad, koji u tom Anistu stanovnika. Turci su došli sa vojskom 20.000. Nisu uspeli postaviti mesečni golfi, a još jedno koje za danas suze na ikoni Gospe, a to je onda krenulo da nastupila velika kuga. Grad u kojem ima 12.000 stanovnika je zapravo ostalo samo 1.200. Svi ostali su nestali, umirali i Šibenik kasnije naseljen ljudima iz okolnih sela koji su tu došli. Pod zaštitom UNESCO-a, katedrala Svetog Jakova nezaobilazno je mesto za svakog posetioca. Zvonik, monumentalna kupola i jedinstvena arhitektura predstavljaju pravi spomenik renesansnom i gotičkom graditeljstvu. Juraj Dalmatinac, veliki majstor renesansnog graditeljstva i skulpture, rođen je u Šibeniku. U srcu Šibenika nalazi se spomenik posvećen njemu. Podsjećanje na umetnika čiji je talenat oblikovao identitet grada i učinio ga poznatim širom sveta. Na središnjem trgu Šibenika, današnjem trgu Republike Hrvatske, nasuprot katedrali Svetog Jakova, stoji renesansna zgrada nekadašnje gradske lože, podignute sredinom 16. veka, u kojoj danas zaseda gradski parlament. Ovaj trg je vekovima bio centar društvenog, sudskog i komunalnog života. Tu su se sastajali gradski većnici, vodili javni poslovi, održavale javne rasprave. Katedrala i gradska loža, spoj sakralnog i svetovnog, sklad duhovne moći i gradske uprave koji su vekovima oblikovali život u Šibeniku. Šibenik je grad koji te već na prvom koraku uvuče u svoju priču, jasnu, snažnu i stvaranu vekovima. Njegove tvrđave, palate, katedrala i mreža kamenih ulica otkrivaju se postepeno. Svaki kutak čuva mali deo tajne. Ovaj putopis samo je nagoveštaj onoga što Šibenik jeste. Dođite, prošetajte i otkrijte ga sami. Do našeg sledećeg zajedničkog putovanja kroz moj svet na ekranu srdačno vas pozdravljam. Šibenikom, centar srpske kulture sa mnoštvom pravoslavnih crkava, u samom Šibeniku preko 20 crkava unutar zidina. Takođe centar
muzike. Odavde nam je i Arsen Dedić, i Mišo Kovač, i Dražen Petrović Košarkaš, mnogo ljudi koji su ostavili pečat u srpskom življu. Puno katedrala, lep stari grad,